Sore hari ini kita akan ngopi ya, ngobrol perkara iman. Karena di kampung kita bikin acara spesial, ngopi luwak susu. Nah, lihat tahu Bu, ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Tetap protes Pak, awak kau menggantian Buya Zulfian penceramah. Pak, kok orang kampung seorang tidak mengizinkan awak ceramah karena awak datang bersorban. Terus saya pergi ke Makkah. Di Makkah jumpa dengan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ajak, dia bilang, Maulana katanya. Dia panggil saya Maulana. Besok kita pergi silaturahmi ke Syahid, ke Habib yang paling disegani di Makkah, Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya bilang, saya tanya Ustaz Abdul Somad, Ustaz, lagu apa Ustaz? Yang mati-mati itu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang